Камила Соди, Освалдо Бенавидес, Летисия Калдерон, Артуро Пениче, Алфредо Адаме, Сесилия Габриела и Алехандър Барос. Не ме оставяй. По идея на Ерик Вон. Сценаристи Марта Карилю и Кристина Гарсия. Участват още Лаура Кармине, Лисет, Алфонсо Досал, Одисео Бичир, Сокоро Бониля, Моисес Арисменди и други. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no me dejas. No importa porque ya hemos perdido los dos. Оператори Хорхе Амая Родригес и Алехандро Фрутос Маса. Режисьори Фернандо Несме и Лили Гарса.